također. Gledamo i ovaj duel Grgića i Pavića. Pravilo kaže nesmotreni start na nogu. U ovakvim situacijama se kažnjava prekršajem posljedično jer je u kaznenom prostoru kazanim udarcem. Nije sve za izgovoriti javno, tako da nije mi ništa žao što sam rekao. Imam debele argumente za sve što sam rekao. Tako da volio bi kada bi liga bila regularnija što se toga tiče. Volio bi kada bi bila regularnija, nije regularna 100%. Zadnjih 6 mjeseci, ajde recimo zadnja 4-5 mjeseci nije više postala regularna. Misliš ono prelascima igrača u ovo? Bilo je svega, to je jedan dio, to je 10% od onoga što ja znam.